Newsbreak. Sa headlines kan mga barata LGU Naga, magamit na nin renewable energy para sa mga edipisyo kaini. Mga pinagtitidang tuyo na butete o tikong sa Nabua Public Market kinumpiskar kang BIFAR asin PNP. Senior citizen na driver kang SUV na nainvolto sa road crash sa may Naga City People's Mall, nakaluwas na sa karsel. Linog na rehistro sa Albay asin Camarines Sur, Kasubanggi. Uya ang mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Chris Palomania. Lokal na gobyerno kang Naga, pasiring na ngunyan sa paggamit ng renewable energy, partikularmente sa mga edipisyo kaini arog kang City Hall asin Coliseum. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Kinumpirma rin Naga City Mayor Len Robredo na napag-ulayan sa sarong meeting ang plano kang lokal na gobyerno kang Naga na magtaon ng insentibo sa mga negosyante sa syudad na magamit ng renewable energy. Nahihiling kaya kang alkalde ang magayon na epekto kaini sa kapalibutan. Alagad ang pagtao subot ng insentibo kinakaipuhan ng pag-imyenda sa City Investment Code. Number one, ang pinaka-target ang general direction talaga, gabos ng government facilities, renewable energy na. Number two, pero ini pinag-aadalan pa dahil kaipuhan kaya ning amendment sa investment code ta. Pero napag-ulayan na ni in one of the meetings na ano daw na magtao kita ng incentives duman sa mga private businesses na pag nagre-renewable sinda, may bawas sa taxes na binabayad sa syudad para mainganyo. Tapos na-achieve ta iyan, dakulaon na kadakol siyang direct saka indirect effects. Pag si environmental na mas tagmaray na garo baga pareho kang ibang lugar na ang hope to achieve ninda maging carbon neutral sinda. Gusto sabihin din na sinda nag-emit ning kadakol na carbon. Pasiring naman subot ang lokal na gobyerno kang Naga sa paggamit ng renewable energy, partikularmente ang solar power. Ang mga masunod na proyekto kang syudad aro kang Cesar, Coliseum, Sports Complex ang gagamitan na ng renewable energy. Ngunya na pagbisita ninda, in fact nag-start na sinda sa UDMA, si pag-assess ulit kan si load. Magabaton pa lang kaya ang sarong panel. Ang sarong panel garo, di ko nahiling sa actual, pero sarong ano yung description niya, parang plywood yung size. So, ang one panel, parang plywood size. So, talagang mabigat. Sayang na hindi kaya ng bubong natin. Kaya lang masyadong magastos kung magpapa-strengthen ng bubong. Pero siguro eventually, lalo na yung mga bagong mga buildings. Cesar, lalo na. Yung Coliseum, kailangan yon na naka-solar na. Tapos yung sports complex, kailangan yun naka-solar para hindi natin tinitipid. Ngayon kasi, pinapatay natin yung ilaw by 7 o'clock. So ngayon nagre-reklamo yung ibang mga tao bakit pinapatay na by 7 o'clock. Pero dahil nagtitipid tayo. Pero pag naka-solar tayo, hindi yun kailangan maging problema for us. Pinaka-general direction kaya kang city, bako lang aning mga solar panels, pati ining mga public transport na mga shift na kita to e-vehicles, para ang pinaka pagmaot na makatabang na talaga sa environment. Kung anong magigibot in our own small way, si pollution, si nakukontribuer na mga mandadatang epekto sa environment, nagtatabang na kita. Mientras tanto, magyang paggamit kang electric vehicle sa syudad kang Naga ang suportado naman kang alkalde. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, maging ang mga street lights kang Naga ang riribaya naman subuot ning solar power, huli kang halangkaw na konsumo kaini. Susog sa alkalde, dakula man subuot ang nagagastos kang syudad sa mga bumbilya kan sa indang mga street lights na minsan pinagtitirador pa. Hagad man kaini sa mga barangay na magtagaman ng pondo, hali sa indang barangay support fund para magamit sa solar power. Pati street lights, gusto tanang slowly mag-convert. Dahil paghihiling ko si Singil sa tuya sa street lights just for 1 month, nakulaon na maray. So ang
Imbis na, grabe pati ang gastos na sa bumbilya. Tadikit-dikit, ko para tirirador pati ang bumbilya digdi. Pag gusto nila maniklom, titirador ron. Grabe mag-request ng bumbilya ang barangay. So, pero pag nag-solar na kita, di na masyado siyang problema. So, sabi mi, moving forward, pag nagigibot kita ng project, ay ko niyan, gulpi kitang mga patinampo, isisiguraduhon ta na solar na. Sa ibang issue, naresibi na kan sugma ka mga punong barangay kang Naga ang 100,000 pesos na financial assistance para sa mga barangay kang syudad ning Naga hali sa Palasyo Malacañang. Gagastuson ini para sa scholarship kang 5 estudyante kada barangay na makakaresibi ning 20,000 pesos. May suway pang 100,000 pesos na naresibi ang barangay para sa ibanindang proyekto. Ang explain ko na ini sa Inda, ang itatao sa Inda 200,000. Pero ang 200,000, di sinda libreng gamiton ini. Nag-submit sinda ng mga resolution kung paano nila gagamiton. Pero ang urulay, ang 100,000 pang scholarship. Pero ang scholarship, para duman sa mga graduating, o kung ubos na si graduating, mga third year. Ang pinaka-target, gulpi ang maging college graduates. Pero habo kang Malacañang na itong pagigibo sa lokal na 3,000. Ang gusto ko Malacañang, 20,000. So, 5 lang ang scholars under this program. So, ang 100,000, 5 scholars na 20,000 each. Sailing ko marayo niya na marayta. Kadako kita mga estudyante na graduating na napundo pa dahil may mga back. Ano to? May mga back, back accounts. Sa ibang barata, barangkalan ning karning urig asin manok sa Naga City People's Mall, Maluya. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Lalong nagluyangunyan ang barakalan ng mga karne sa Naga City People's Mall. Walang pinagbago. Yung nakaraang buwan, matumal, mas lalo pang tumumal. Siguro, talagang sobra ng pagtios ng tao. Medyo matumal, nagmahal baga si karne, pero ngunya nagbaba-baba na. Ano na lang, dati 350, 340, nagbaba-baba ng kaliit. Huli kaini, binawasan na ni Nanay Arlene ang karning manok na sa iyang pinapabakal. Sa sarong aldaw, 10 hanggang 15 pidaso na lang ning manok ang sa indang tinitinda. Huli tamayo naman subuot nagbabakal ning wholesale. Dagdag pa kaini, kung dati inaabot ning alas 7 ning banggi ang sa indang pagtinda sa NCPM, ngunyan alas 5 pa lang ning hapon, mayo ng parabakal. Maski kami, limit na din ang pick-up mikang produkto. Kumbaga daimi nakakamit yung hinahanap ming volume kang pagpabakal mining manok. Sa sobrang tumal, yan. Makuha na lang kaming kaliit. Igwalang may display. Sa sarong aldaw, mga 10 to 15 pieces na lang. Kasi mayo naman nag-wholesale mo yan eh. Mayo na. Kadako na kaming kalaban ng para tsyenda ning manok. Lakop na. Kadto nakakaabot kaming 7 p.m. Ngunyan, mag-alas 5 lang, na-close na kami. Kasi may naman tao. So, masarado na. Nadidipisilan namang ipaubos ni Nanay Teresa ang mga tinda kaining karning urig. Hulit takadikit ang parabakal. Istorya kaini, kung dati aga pa sana paubos na ang sa iyang paninda, ngunyan haros day pa nababawasan. Kadaklan sa mga parabakal ning karne, sabi ni Nanay Teresa, nagbabakal kung sain may baratong nagtitinda ng karne. Paliwanag kaini, dahil subuot sinda pwedeng makipagsabayan sa ibang mga partinda. Urog na tamahal man ang sa indang kinukuanan ng urig. Ayan o, maluyaon, mayong parabakal, nailing manindo, hiwas-hiwas na kang market. Ilingan mo, ang saro-saro lang na urig mi, iyo lang ni ang kuyan mi o, dahil pa na uubos gabo. Dati-dati pag saro, kadikit na lang. O, duman yan sila nagbabakal sa pinakabarato. Digdi sa mo, dahil man kami pwedeng
sabay sa inda dahil nga ni sa mahal man digdi ang kuyan aro kaning pigiribagaan ko ami 205 ang buhay. Pero sa ngunyan ang taong nga ni 350. Bara-barato na nga ni yan ang ribs 320. Sa ngunyan, ang karning urig sa Naga City People's Mall nagpapakol na sana sa 340 to 350 per kilo na dating 380, mantang ang dating 220 man na kilo kang manok, 200 pesos na sana. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, huli tamaluyahon ang barakalan ngunyan kan karne sa Naga City People's Mall. Nagtitipid naman si Nanay Arlene Caceres para makaanto sinda sa maghapon. Kabali sa pagtitipid na ginigibo niya, ang dating duwang panira, saro na sana. Dahil naman subot sinda, nagkakakansaluwas kang sa iyang pamilya. Kung ang paniraan hindo sarong klase, yun na lang. Hindi na pwede magduwa-duwa. Kumbaga kasi kailangan mo din mag-cost cutting. Mayo ng mga itong ngaya, pag weekend ngaya makakansaluwas, o kung saan maparpasyal, mayo na. Cut off na muna. Sa sabuyang pagbabalik, driver kang SUV na naimbuelto sa road crash sa may Naga City People's Mall, nakaluwas na sa karsel. Yan ang sinibapang nangingenot ng mga bareta, digdilang sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. Naga College Foundation has built futures through learning. Today, we carry that same purpose into a new frontier where learning goes beyond the boundaries of the classroom, with technology helping students bridge between potential and opportunity. With the digital age challenging us to rethink what learning means, how can we strengthen our communities and shape generations of leaders who will carry the spirit of service and excellence beyond our campus? Digital transformation is not just about adapting technology for the sake of it. It's about widening the path to opportunity. Every learner can access the same quality of education with the same confidence to thrive in a fast-changing world. With the support of digital platforms and our partnership with Samsung, every teacher and student is now equipped with a Galaxy Tab A9 Plus. The single step has transformed access to learning, allowing classes to continue wherever our learners are, regardless of circumstance or environment. Our educators are no longer limited to traditional teaching method. They have been trained to use app and online platforms to create interactive, data-driven lessons that adapt to how each student learns best, bringing energy and relevance into every subject. Students, in turn, are collaborating digitally across teams and disciplines, mirroring the very environments they will soon enter
in the professional world. We have taken learning beyond the classroom, empowering teachers to inspire and students to lead by embracing technology and making tablets part of our curriculum. Our digital transformation is not simply an adaptation, it is transformation driven by purpose, guided by innovation, and anchored in our belief that education must always serve people first. Our mission to democratize technology in education has taken a significant step forward with Samsung. By empowering every student to leap into the future, we ensure that true transformation begins where opportunity is shared by everyone, everywhere. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos ka mga bareta, mga panindang tuyo na butete o tikong sa Nabwa Public Market, kinumpiskar kang BIFAR asin PNP. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Nagkundusi rin joint inspection ng BIFAR 5 Enforcement and Regional Monitoring Team kaibahan ng Nabwa Municipal Police Station sa Nabwa Public Market. Obheto kang inspection iyon na hilingon kung nagsusunod ang mga paratindadigdi sa Administrative Order No. 249 Series of 2014. Ini iyo ang pagbabawal sa pagtinda ng puffer fish o butete na inaapod man na tikong. 4 na paratinda ang nakumpiskaran ng tindang tikong. Ang primerong paratinda ay 7 kilong tikong na nagkakantidad 1,400. Ang ikaduang vendor may 1,540 pesos ang kantidad kang 7 kilong butete, 7.020 kilo man ng puffer fish na nagkakantidad 1,404 ang nakumpiska sa ikatulong paratyenda. Mantang 45 kilos man ng sirang tikong ang ipinapabakal kang ikatulong paratyenda na abuton sa 9,000 pesos ang kantidad. Susugkiwing Briones sa kapagtaram kang BIFAR Bicol, ipinagbabawal ang pagtinda kaini, labas man o pinaalang hulita ini nakakalason. Para po sa kaaraman kang gabos, ang pagtinda, pagdistribuer, asin pagkakan kang puffer fish o botete o kaya tikong, labas man po o processed, mahigpit po na ipinagbabawal under Fisheries Administrative Order 249 dahil ansirang ini igwang lason na inaapod na tetrodotoxin. Ini po nakakapagpabara ng ugat, nakakaparalisa kang mga kalamnan asin pwedeng magresulta sa kagadanan. Mayong antidote o bulong sa lason na ini kaya delikado po talaga. Mahampang man sa administrative case ang 4 na vendors kang banwaan ni Nabwa, Camarines Sur. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak.
Mientras tanto, pinagsulo asin pinagtalbong kang bifar ang nakumpiskar na tikong hali sa mga paratinda sa Nabwa Public Market durante kang sinda magkondusir ning joint inspection kaibahan ang PNP. Sa police report, senior citizen na driver kang SUV na naimbwelto sa road crash sa Maynaga City People's Mall nakaluwas na sa karsel. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Nakaluwas na sa karsel kasuudma ang 70 years old na driver kang puting SUV na naimbwelto sa karambola kang nakalis na aldaw sa may parte kang Caceres Street, Syudad ng Naga, matapos magkadiperensya ang dalagan kan sa iyang bihikulo. Sigon sa Naga City Police, dahil naman nagsaangat ng reklamo ang 15 naging biktima kang karambola. May duwa na subuot na biktima ang nagsumiter na sa Police Station 1 ning affidavit of desistance laban sa driver. Itong driver katong Montero na involved sa aksidente the other day, nakaluwas na since itong mga victims sabo man mag-file ning kaso laban sa iya. Sa ngunyan, 13 pang biktima ang hinahalat kang Police Station 1 na makapag-settle. So iba is ongoing ang settlement. So out of 13 victims pa ang hinahalat kang sa tuyang opisina kang Police Station 1 nga mag-settle. Ongoing na ang settlement kini. Base duman sa report, igwas siyang na bali 15 victim. So duwa pa lang ang nag-execute ning affidavit of disinterest. So the rest, naghahalat pa kita na magtausindan ning affidavit of disinterest once na nasettle na ini o kang lawyer katong driver, so ma-execute na din ini ning affidavit of disinterest. Alagad dawa nakaluwas na ang driver, sabi ni Police Captain Daisy Angeles, pwede pa subuot ining saangataning kaso kung saro sa mga biktima kaini ang mag-file ng reklamo laban digdi. Different victims, different case, so pwede din siyang mag-file kung gusto niya mag-file. Para sa GNN TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa ibang police report, naka-standby ngunyan ang 180 na personnel kang Naga City Police Office para sa anuman na posibleng mangyari sa selebrasyon kang anniversary kang National Democratic Front o NDF. Sigun kay Police Captain Daisy Angeles, ang tagapagtaram kang NCPO, bako sa nang naka-standby na personnel ang nakahanda ngunyan na magtauning seguridad kundi igwaman sindang mga personahe na nakadeploy sa manlain-lain na parte kang syudad ning Naga para mag-monitor kan sitwasyon. Iguangan kitang naka-standby na personnel na kung saan pwede tang i-deploy if in case na may mangyaring kaguluhan digdiyo sa Naga City sa pagtiriwang kang sa anniversary kang NDF. So, itong personnel itong sa CARE na dating CDM, kitang 180 personnel naka-standby. So, sinda ang ma-react kung may kaguluhan digdiyo sa Naga City. Sa ibang police report, inaresto ang sarong alias Lito, 42 anyos, kang Sangay Camarines Sur, huli sa inaatubang na reklamo sa pagbalgar kang Section 11 Article 2 kang Republic Act 9165 na mayong piyansang pinagrekomendar ang korte. Naaresto ang nasabing persona sa Barangay Nato, Sangay, Camarines Sur sa pangingenot kang Sangay Municipal Police Station, katuwang ang 2nd Provincial Mobile Force Company as in 3rd Special Operation Unit kang PNP Maritime Group. Nasa custody ngunyan kang Sangay Municipal Police Station ang nasabing persona na kinukonsiderar na number 6 most wanted kang probinsya nin Camarines Sur. Sa ibang bareta, 3 counts ning statutory rape na mayong piyansa ang inaatubang na reklamo kang akusadong si alias Floyd, sultero asin nakaistar sa Tigaon, Camarines Sur na naaresto kan sugma huli kang warrant of arrest hali sa korte. Ang nasabing persona ang number 1 most wanted person sa banwaan ning Tigaon, Camarines Sur. Dahil naman sinabi sa report kung si Isay ang nagreklamong biktima sa sospek
Nasa custody iningunyan Kantigaon Municipal Police Station. Sa ibang bareta, pinadarahan na ning tabang kang DSWD Bicol ang duwang pamilya na biktima ning kasulo sa barangay Malasugi, Labo, Camarines Norte. Naresibi nila ang food and non-food items na nagkakantidad 17,498.84 pesos. Arugman kaini ang naresibing tabang kan tulong pamilya sa barangay San Ramon, Irigas City na nagkakantidad ning 27,655.75 pesos. Padagos sa mga bareta, nakapagrehistro ning 4.0 magnitude na linog kan Sumanggi ang probinsya kan Albay asin namatayan ini sa tabako na may intensity 3 asin intensity 1 sa Banwaan, Kampili asin Sangay, Camarines Sur. Mayo naman na irehistrong aftershock asin mayo man napaabot na may nadanyaran sa linog kan Sumanggi. Yan ang mga bidang baretang nakalap kang mas pinakusog na puwersa kang GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatot ning mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Ako po si Chris Palumanya, asin ini ang GNN TV48 Naga News Break. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano. Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO-accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. Ano nga ba ang go bag? Ito ay isang halimbawa ng go bag. Maring ito ay isang maging backpack, duffel bag, or sa pagkakataong ito, ang aking go bag ay isang dry bag. Ano nga ba ang laman ng aking go bag? Tubig, pagkain, at gamot. Hygiene kit. Meron pa ako ditong sabon, toothbrush, toothpaste, at shampoo. Flashlights and headlamps. Advisable na magdala po tayo ng power bank. Of course, your communication device, notebooks, and other documents. Duct tape and masking tape. Working gloves. First aid kit. At this moment po, naglagay po ako ng dalawang klaseng rope. Raincoat. Meron po ako ditong mirror, extra batteries, whistle. Ang layunin ng Bureau of Fire Protection ay ligtas na buhay at ari-arian. Sa muli po, ako ay si Fire Officer Juan Baquero from Bureau of Fire Protection, Naga City Fire Station na nagpapaalala, laging maging handa para ligtas sa sakuna. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry-ready. Shoot to edit, dito, from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Be a tiger today.